megalayapost.news. Kumbar puprangut kinong tir kusai rendiang kibadai kilong kemi mentagasngi kilayo pedang ya kisornan sertifikat kabadai hadin bakila pendap ya kejingan cinghikai halor kikam tir kusai rendia kebasan posngi balapan long hanong rim umpowin bat belapania ada ke Eri Wave Private Limited haka jingilam ke kong yasha rembai kum ke direktor haka ni kejing sam ya kita kisornan belapania ada ke umpowin CLF lawan ban shimenta doba Charles Marngar MLA Kemawati kum kong san balasaki langru da kejing don lang ke kong yasha rembai kum ke direktor ke Eri Wave Private Limited Saibok Kriam SDO ke MSSDS kinong turay ka umpowin CLF kinong ilam sinong bat kentup kinong mikmat nagikandriw tali ki CLF hakatay katan. Habajing kren haga nigasngi ba Charles Marngar kumu umali ula ay ka jingero ika kong yasha arambay makaday si siya kalong kami kabalawan ra burom ya kariboy bat ya ka jalahi baro kaway halor ki kamtir ksay bat ki kam tanjan babun kilong kami kila im jakpo na kani ka kamtir ksay rendia bat tanjan. Ula ongru baka kong yasha arambay kalalong si siya kalong kami kabaamin siya mikiway pat kilong kami bakin mi Shakman na kabanta ban sengkam lajong ban kamay jakpo haba syongkai. Haka ni kasngi na lor kajing ay man siya mi kinikilong kimi kibadyo im jakpo haka kamtir ksay bat tanjan uba Charles Marngar ula kularu ban yasnok tilang bat kinikilong kimi dak batawi kilat jingarap deng baka MLS kim baru ban yaturay ringkat bat kitagi kanri utali ki CLF kibadan haka tay katan. Lari cencar habrep bagum tater lano nginumpoi tinamar bingla sedang apan pau sisa kajing sukaman ke bakrau bat kajing pau kajing songu na ka banta ka company kajing ikong Asia ringkat ke CLF ha ka ba pidan kan riu tli gi bio ke CLF kajing pi bat ngangi scam ba kani kajing sedang kan ai mensim ya kilong kemi ha ka ba Kiwairu kilong kami kinyu ikum bola ong mene kam de ga kam ga ba gede ga kam ga bangi song si jaka gede ga kam ga ba kam kata thane ga bormet ga jongi kilong kami ga bahaban kha ga bahaban pun kanam kata than ga bormet kum ba pi pu mo khu kum ba prat wat pi gede ga kam ga ba song pi hajing la pi ban trai ga kam tengas ngoba gede ga kabu na kam ta jong pi kilong kami nga so de ban aimen sim na ka banta kani ka kam tirksai habaong tirksai ka mon kam iso ban habri kenyang imenta tit kenyang pite tit tu skop te tang ka bay skop laram lupa news pa mat skilo te da badek sai pi kan nong kan arajar san spa te la dari kenyang pi lahap tung so tu sla kenyang Dia debar tu funding olong hi berapi iswas nong lei tung do tu funding rayo bam mana kani yo ukik funding bagi shat jing bang do ukik funding de pe do funding ro kamai pisa slaru kamai mario pi ban ri kenyang dengar penting kuat bam kenyang te alapan ngada pisa ngabam bahang kenyang do asar kenyang ro ngasih lek tentang adon asar kenyang hiyeng ke bang Pepang sisa. Dek, sipun kilat kilanti kejing mentoi ke ba, mapir kilong kami pilak ban le. Kam da day tan ke kam ke ba e. Ngiyo i bat ngisong sorong ba, katemri boy ke jongi. Ngiyo i ba, hakat nongpo konsumsi nado ke por ke dangdon imahe doktor di lepang ilas dang. Bat mentah ke im. Kilong kami ki im. Bat ngisong sorong ba ikong yasha. Leng ba uknyang rendia. Uksai, uba pipi tir, uba pipi wirong, uba pipi tan, ketu gajan ke poi keleng ke pertai. Kaun rai ke buram bat mentangis kau kemen bros kata ngile manginang ni yo nam giwai gi jela. Akis nama mensua. Ringis kau kemen bamenta. Dang hagi ni kendiat sengi mensis sengi ngi kendo yo MLA jong ke Sikim, po Siliguri, isyong bat u ngarak kani kerendia ngayu. Aisyah ke jingiro kuliah ngau ong bakini ngau ngakini gede ke bangile na po ke district ke jongi ke bang represent ke bang long MLA Kalau Aisyah ke jengiro hadu kata-kata. Ke ege bangamut ban aji mod ipi kalau ba sedang no pi ke kam. Tung gini giding mo kisla babam kenyang
sedang ban ri kenyang kenang ba pilat ban tit unduskop nang tu yo pi batir kesai dikan poi gepor ha ka ba ikong mentang la ikan ban i ka first step menda ka de ban tir kesai ka ba ar le sen da pila so biang kan sawan biang ka training ikong in sai so ka we ke training le sel pidon kam ke training ban wi rong ke balong natural ba ke ba pisat de ki kembat ban pen kelarong jaj pakai jaj karong tang kani ke banga deng manga mentar keladon arong lairong ini da pilanang kata saban than mokong da pilanang ban than ke bekong san ke baikong nyarap wifi ke de ke marketing ban penya yo namar kam dai ke besuk ban penya yo pan ingi sukemen baila don lepa ikong pipim don kam su ban kuslai insa penya yo mai ya uksai ya ki janren dia ki bami ke bapi pitan MegalayaPost.news.